novo kod vas? Šta se dešava? Imamo novi CD, kako ste zadovoljni sa... Pa dobro, ovo je, posle 3 godine kad izdaš neku ploču, album, ja tako to kažem, onda je zanimljivo, uvijek ima nekih događanja, ne znam, pa i malo snimanja spotova, tako da, eto, prilike je to jedna sad faza početna. Krenuli smo malo s nekim nastupima, ekipa koja je sa mnom, tako da imamo još nekoliko sad zakazanih nastupa prije ljeta, bit će to, ne znam, nešto u Hrvatskoj, Makedoniji, vjerojatno u Sloveniji, nešto malo u inostranstvu, ali uglavnom, evo, ja onda vama na vrijeme to kažem, pa vi objavite. Jeste, promotivna, znači turneja? Da, uglavnom sa nastupima smo krenuli pomalo i tako radit će se sad još neki spotića do ljeta, tako da, eto, uglavnom jedna ona klasična promotivna aktivnost. Naravno, kad je novi CD, moramo to, tako i kreće. Spotovi se rade, radimo promociju da... Pa s vremena na vrijeme, naravno. Ja ne zavisim baš od tih spotova po svaku cijenu, ali lijepo je uslikat nekad neku pjesmu da ljudi je mogu emitovati na televiziji, ne možemo je samo sa slikom emitovati. Tako da, eto, to je jedan od tih, jedna od akcija. Kakva je to pjesma što se čuje zvuk, a sa neba mjesečina obasjava put. Kakva je to pjesma što se čuje zvuk, to je pjeva Esma, zbog nje ja sam lud. To je moja Esma, zbog nje ja sam lud. Ono što mi je rečeno i zamolili su me ljudi da vas pitam jeste da li će ponovo biti koncert u Beogradu, da li imate u planu možda ove godine? Ja sam to već rekao, ja bi radio ove godine, jesen kasna je tako. Mislim da volio bi da radim arenu ponovo, jer ja sam nekako bio prvi koji je radio u areni 2 koncerta. Tad onako smo gurali puno ljudi, nije bilo ni upotrebne dozvole za rad, ali smo dobili od gradske vlade dozvolu. Tako da sam onda poslije bio na Ušću i na Marakani. Volio bi da ponovo napravimo nekako koncertnu priču u areni. Tako da da se malo sjedi, malo stoji, malo šeta. Nekako arena ima i lijepa sjedišta i nekako i publika bi možda opet volila da dođem tu. Tako da vjerovatno ćemo to negdje u novembar, decembar. Jednom kada prođu sva ta ljeta, priznaćeš si tada da je šteta mladosti sve ljepote ove. Što ti dado, srce moje. Hvala vam puno. Hvala tebi na razgovoru, odnosno vam. Pozdrav gledalcima, naravno. Slušajte.